Okankuinie monyanya okankuinie okankuinie otekauge oterai nagwa kanyere kainagwa ane mwene kanyere kainagwa ne mwene okankuinie to Nairobi okankuinie otekauge oterai nagwa kanyere kainagwa ane mwene kanyere kainagwa ene mwene nakamwena monyanya nakamwena otekauge oterai nagwa kanyere kainagwa ane mwene kanyere kainagwa ene mwene nakaukange momero nakaukange otekauge oterai nagwa kanyere ane mwene kanyere kainagwa ene mwene twende chini momero twende chini otekauge oterai nagwa kanyere ane mwene kanyere kainagwa ene mwene ringange ule unja karokemi mochiari karokemi karokemi otekauge oterai nagwa kanyere kainagwa ane mwene kanyere kainagwa ene mwene twende yeah. Tinini kainagwa yeah. Okankuinie egwe mwini okankuinie otekauge oterai nagwa kanyere ene mwene kanyere kainagwa ane mwene kanyere kainagwa ene mwene kanyere kainagwa ene mwene. Oh yes, it is another Sunday. It is another show. Nah, same old me. I mean, same me, not old at all. Karibu sana mutegeri wa The Shitu Show na kugwatoge na njere mwanya gikwiraga tukare mubangone tugweta tweta ipindi vyeja na ndite tuwa kairi na mubango jojo jureta na mbere ojo keneni aga jo kigejaga na mururumo na anto bakingi aga mubangone anko gwatoge ni na nkwira karibu sana kadra turi Facebook une like follow na kadra tu nawe kere itagwaterengi eje rent jantaramente YouTube kadra au nyotori enya subscribe au kwenda gataramente current na abigoro kwena ntuara metotie kenda ekolingara ga kengere twekera ontobonge burabo koegie ubaga mono na okaire ngochokia mugeni wetu okaire ngwita na ndeja okaire ngochoka waja boga na Kiswahili mwenda tenzi naomo marejeo ni sabuni ya kipande. Karibu sana okaire kinyaka thande gwaku ango karibishe atukunda kaka aya kaka komete wana directing very good tuire Onde sawa? Very good. Mbu inkaligara. No tendera ja gashongai. Dajo ganda tambur kaja munyiri dongara. Jeta just street you. Just street. Awesome. Yes. Narua. Jontonda choka. Karaja. Narua nyantenda nyatu ekirangu. Ira tueka ira. Ira tueka ira. Denda twari rwari serious. Rwaria slightly controversial. Momero. Korenge ndare aja wambonia nyanyomba iji ya twambere chagwa gaije muthimbere jotango kwa muthimbere ari tene ora bare na discipline dakaisha ari na discipline na tenerea society tare na manto ja mengi jore to kona daiji to na waya
twina nkukumano twina we mantu jari we utona society ya gamantu tema mantu jatiura enande wataka aja kuingia na jonto jaingia ito itanagwa tukerwa babu nande Afrika botike mantu ja jainu jatane jankoma no kuona juju mutaratara jara to kudingata nande na mantu ja jainu ja ngambi ja marogi ja nga tau imantu jaruko na to athithio Exactly. na tuko hitau ai gataruka mbira gotonya ruji ene mbere tukinya uburu manya ni ankwije de mwana no kwethere kwa muthikario mwaro reja ambo tore wewe mbere njokire jaki uria Mbito Murithi. yes Director wa Murithi Mburi Cultural Center. Na mono rito ria rijikene mbito come enjoy nontu bogwita ntumpoa. fantastic nara muro Agwa kombithaira nkibaita mbwa mwanga nkaboni wa mumero ejire yes bakiona life mwanga bagakinya live yes ura twacitire kombone ura twacitire okomboni twaciathurana na minyororo nguntune mwanga turakinya na ndikio gituma antu bampererie twa komenjoe na ndaritikiria sawa yes come enjoy wengwa oita ntumbo ndaita ntu wa bareta ndabareta kwena mboya nginkwenda tubarita exactly kiore kiunda kuria itore na mutaratara kwara mutaratara makosa jeja mako ikwari na njuri yeah na nyambere ja kinyira njuri ijamba gucura ntaira jakigwa jara kinyira njuri ina twaterere kinya nontu torioma ituaga tugeja Kenya tuga we are is it a religious state ina kutotaka mbicha ongore gari ikethira ikinaya Itegwetania- kinyume cha mambo yani manto ja gwita giutate na ura tukwiro na uratu kuwa we are a religious state tena tutauga we are a religious state turagwa tu savages yeah tukara tu antubai mbakwandi yeah turi uja ntoro burande mantu chama nunku aki na riu kwara ntu twagario ntoro Ĩĩ. riu discipline wise mumero akubui iro ngiri chitabunjagwa iro ngirita bunjaba iro gutari na antu bai na waya ba ninkerwa wathani batina waya batena waya nata wakarende na waya kuma mumero na buragere kuma tene nontu ugatega kinyandaka ira ciendere kuthithia waya Ĩĩ. koguo ichithira komenjoe eh nontu amero bakinya gairo ni twikinya naja iro komenjoe aria gukinya inji ya gwapishwa kenda atongeria amero na kwina thaka cietire Twari kono rau? bauga hapana tuteapisha komenjoe eh tulita muthaka wetu tumwapisha kome akija rukiri ethre ngena ngena nyura gwita muma. speech na nyure muma eh nugakwira ntaka yu ciariro imbiti cionthe atia ciariro imbiti cionthe Mbate- betete kuthuranira kigongwana slow down igwa kinyaga ntu amiru kwa bate kwethera kwena kunyua muma kwa akuru kana na tungo kwa karika ja amiru kenda ndakachia chenda kuya buria menya ibonere hapana no mena ndi ene mite nejire kuma story ndagwetere aringi ya iri na kuna ora bakura wana ara omirite kaetrend kwa kwira na ndi ni thine ya umire na inda ka baijukia nonto komenjoe etire gembe aha kaura bechau no areta tigania na inda ka chitigania rona hapana tuteapisha kaura baisau aitigania komenjoe igembe ari igembe parauga na ndi tuteapisha tuteapisha ujo mwigembe ujo mwigembe ndakachi achita chi arara gwito tuko kenda chikinyara kigongwana kiari kithithiru batakinyire barero imbiti bonde na ndikuma mbitite gachareja no itareja mtu atikwite na mtu atikwite na guta na ikwari na sababu so sababu imbi kabeta giutate na kuthukiria mutano mna na nio inyake ciaro kiambiririe kwija igwa mwiciaro na nandi kuma riu mumero na ikaritie muno na waya bobo kuona bwe kuthai na ta mumero nandi aikaragia mumero ampambe nkuretera mbiche mbere umione mumero ara manto jawe jangaratanira itugwitite bwega from the wandingo na twithingata bia mabira kuma twibyeje kana mataka kature kathiga njege kiigumi nukuona waja kinda katukeja ramare kiama gya nkomango njurie ncheke na njurie mpere
bia mabiu bieta na ibia runga maira Mumeru na bia mukaria bwega sana na Mumeru society onde urengana ure kuma thochi mwanka tojere ora twirawa na ndi thina ara ejire nene ikuja kwa chomba na ndini ereja ndini eja ibambiriria guthuthomora na kenda etonya iro rawa missionaries iba kuja na chumbe mutuo kima kenda bageria kuthambia kiri cia Meru na babonia manto ja tora ya no primitive kana imanto ja kurukini gita lakini Mumeru atamenya mtu ucio kejete kumuroga akiri na mwatithia njira roje ruma muro kuona ukari mutegete na succeedire na succeedire na kile gituma wona right away to in mess nonto sababu imbi Mumeru netiketie Murungu amwita kaimba nonto bago tuimbira the roof nke yatuma Mumeru ata Murungu kaimba kinikiro nonto bwa shima riria Mumeru angwanithanagia Murungu na mukuru ukuri mwanka maigo yathira mwanka kinina ndikyo magarake areta that beauty kage atoma mwita kinikiro netikitie sana nukuona lakini ndini takachiare orira ari na ndini kweja thai twina ndini million plus na ora kanisa kuingia no umenya ya kuingia so we need to ask ourselves why muchonko ejere brainstorm akiri yetu atwa area kinyama anto ja Murungu jaja bati kuthithwa na mwaga atwa area tugatawa culture na tugitango ya Murungu irio na tugitango ya Murungu irio mango ya Murungu ni kwenda yambiria na matendo tegwita kanisa ne butumirwe Biblia na bwine nguge Murungu ni kwenda kinya tabia brotherhood na Biblia ni wega muno kanisa ibati kwambiria nja na ndio kethira imukuru no mathabau mwakuru no mathabau lakini utwe waranairia nonge mukuru ana bawe utwe wendo muona lakini mukuru imutongerio kanisa so why endo kwa ndombera tena gutari na gutira mukuru bakira na ira na mwekuru we batakira na ira na bakira nira ikwethera kwina njira eko resolve manto jara bakaja bachongera uje muro ari aburonge babandikira nira kwethera kwina garu ire nthaka ya guru ya kariu parliament nio mukuru eta nthaka chia wethera kwina crisis bakariria au karuguru aja bakasolve karuguru ari na mukuru bakira na mwekuru ya soba kwa tene iba baranairio bongo na manto jau bakaja tatua chateta for so long nethera iporega mas ni ombere riria kinyethera thai anto iba kwirwa imenya sijui nini kaba inya bau bathithaia yo nonto iba aria mandiri na ituona manto jabui ngurukie nande togu insisterwa nonto bau binafsi itebui lakini ona menya jaingi nonto mwakuru ura akagwata nya mukuru mbaru akigura the first wife ete amurachiri manto sasa hold on tukuria mukuru mbere na ta gutethia nya mukuru kurachiri mukuru ngi tethia bru kabisa menyora wakari Mumeru aringitana mwakuru aringitana mwana wao kiranga atichoka kuthenganira ntumuru kairi bakita mwana so nande au kwathara kwina room ya mukuru ura na kwina gitumi kira kiri Mumeru yes utibati gwita kairi gwikinyanga meano werengi no ndaka no thithirwa igongwana bira bia kutakaswa no werengi no ndaka na ndio utabati kairi gwita kuchoka manto na jara cha gwita kutiara na kugiankenka kairi bubu tatikiri tu Mumeru gutiro kenke kairi ro kwendekana watana ari mwiji ari uri taruma no okira kora ndio no system ire yathingatagwa iyo nio system ire yathingatagwa Mumeru au na kuno mukuru ageta agachoma mukuru ngi na ageta achwa mukuru ngi eja lakini ko thaizi nande thai tutikuthithia u na tutibu ina antu support you lakini ugatega riu Ameru riu bathithaio u no gakompeana nande tukwirwo imwe kurumo kinyo u mona kurema no ndokaniria mbaraburu kabisa no tumwekuru kurwa njeja akaethia na ginyire muko kinya urenda kwene na relationship yako urekari during the courtship kana rira tukugambanaia weja ugo kagaruka ukaagi ntu kingi
na sababu nimbi ana ibaregere watho bwagaru muchungu atwathire turatagaru na garo aria nio muthakatha wakero atiri ukagura na mwiriga fulani ukagura na nja fulani ukagura mwari fulani nonto mwari uyu pengine igichokyo pengine mwari uyu ikiruri kirore kirimbio kirore imwari waremero kuimenyera pengine agia mwana inyethera gaka inywa kaume kamunithi kara stiru gatiura ndio mero bagita akethera na kamunithi utetikiriitwe buru na mumero atendete manto jau kona ndi mtu ageta makosa ja kuinya kaba gwata ndabu baka igwata baimenyaira na matengethera nonto punishment etibui kinya gwitwa akikirire na kwauthwa nonto nande ukauthwa ndakai kwauthe authwa ibiji nande rietwa riu akigwitwa riathera rithuki muno kou kenda uteka manto jaku waigwa ajis chaku chezo kauga ari nande ukomba gwikaria mwanko nande atwa thoi muchongo twatagaru nio manto jathukira nonto garu ira uni mse akambita kama no ageto into tumwari ero atiri mwiriga fulani tutigorana anto fulani ingirani kana anto fulani imwiciaro tutigorana lakini nande tugutagaru tuga imbi twathoma kuthoma gutithuki mwana etabonanira university kabonanira na araba konera ngugine bakagurana atije mturia imwarongi na kugura no mwicia we jogeria kwirwa kana bukeja kwira achiari bwina inya to ana toire bwitangite kuga ibwitangite ma nanda achiari bara bateo bakaire kuburigiria kwa system iri ugurire mwaronya kwe family yu ikethaira mukosi mutino after mutino kwa system iri tuga cha kurocha ari cha koronira cha ngabara benda kabatari na maendeleo ibatu tutenda gukauka tumenya imbia reo nkurukia bora tukwirwa takiu ukaya kuithira kithomo gikenderea o tukuthomithiana na tukuthoma indi garo ithirereo na guke wa kwina sheria jere tene mwana atibati kugura na atambite gucoka kiria jari oria nja fulani ri gukarate mwiriga fulani ri gukarate twendere na kithomo na garo neyo icoke kiu ikio gia tutethia nonto mwana ora akethira akimenya no tumenya ndi mwinko ligara atiri taka nkwenda kwa ile manto ja polygamy ankwenda kunenkana ile example tukira kwa manto ya Afrika ya tibu ina ja kemiru imanto ja roko itwari na polygamy na system ira sharia around polygamy tukarakara muchonko ya jana bonge atwira enya homosexuality by the human right angaita batera ko gita bonge ni ukarika na ndire ngachuri atiri same sex marriages inyawo kinyawo twasimunyawe murungu ukenda menya tia kwire na ndao ni oto kuthukiria no ntombi ango chokie kinya bibiriene wone anto aba gwita kinyume teka igitara nu murungu athiria nthe arauga safina ya kwanto bapusa no nto bari creation murungu ogere ibikuruke biere no nto atauga aba kuruke arume baire inkana ndume kwou muchungu na ndaya gwija kaire atuthomoro manto jaria ambiria gutuoneria ja ino kuona menya je tonyera na murungu akaigua muthuro na manto jakangaratana no tumenya tene ntigwitikia ikwarigwa na betagwa ate bankiro ntigwitikia manto jaba bankiro ijengito eju bakwena bankiro na manyana ndio ina menyoro no gwita kuraja kui mumero no inyare ithire na bankiro batethaira baingija na arua na bankiro kaingi ne thaira akimenyekana inya inde bweta rwimbone na menyekana uju ibankiro ngania ibamenyekana ira rwimbone ko bankiro bataitha wa mumero ataitha bankiro ina nditha iji thai na ndena bo kaba gwita inya too much ukethira wina bankiro inya 10 wata kajiando wina bankiro wata Kisumu wina bankiro wata Kiganeo wina bankiro na ndi gutaka riu kuna ndi menyana ro muthikeria nkwenda kwerewa na datene society ari na discipline society na ari na mwerekeo na amina mwerekera ito ijero to kuthithia na manto jakarika ikwari na kanu kiare ije kene muno no kuona ende thaiji menya
tukuthomora mantu jara jetu jakaraja na twatonywa mutaratara-ini juju ungi jo kugia na twero iji ngine civilization na ntikurega civilization ina ndi menya mtu athura gintu okajukia giki ukawa kiki hapana kiki nkajukia kiri hapana nukuona tukajukia bashomba twina bwetu muno kirira indi wategerera ici tukuthukia na nkwenda tukijukia break tugichokana ndi twija kumenya imakanu keja kujare kiri makosa mwanya na ngugi ya kuru ya ekuru kiri muchie na ngugi ya njuri na nyumore na step ire okay okaenda kuma hata kunde toje Ketegui ajango chimoreo akinyo keja gwakia kabenge kinyako kemoreo gokunda uki kinyaku kwemoreo akinya koringa siriba datigete kwemoreo ndego semanya na gomanto jago chencha Bionde bonaga jama kambi bionde ngai guajanjerembe bobo bonina te wakagota bobo bonina wakagota Nyontontoraga ntaga bwakuga kimonimoni gyakwa mbaragia jakangangi Giswahili nakyo ngakiaria sharururuku na kenge betaga shengi kinyakyo gitanterera ende narua nkwaga bwakuga oito narua gikuthia nchenga bobobonina te wakagota bobobonina te wakagota Gwatera shikilia kidogo atigoro kono ruru Iwaga tugucoka kairi mutambone na arikane like na subscribe kiri channels chetu YouTube inya button ya subscribe na like Rogono Ruru na kiri Facebook like na follow na share kiri achore baku Kemeru gitambe jarungu na kithege pio ina ekanu kera kalia tardara atuma Ameru bethero baina mwerekera igitara karaja toeta nyakire njuri nonto nyanjuri mbije kwero kwenda gutonya waya manto jakerekanwa kwe njuri mbuga yenda kuria mburi ara itebatere manto jakerekanwa kwe naria mwekoro enda gukia mbara nja ende manto jakamenya kwerekanwa nata jerekanagwa ekanu kera kariate mbere kwena gintu tu kiu tweta garo advantage ya garo ko garu advantage ya garo ereji garu kitu serious muthaka na itana wa kumenyera njewe uria ka andu mwekuru crisis yeja au no itana wa buru garo ne akwenda gucokia ngwira garo ne very important muthaka na itana wa agitana uria ka bandu na uria akaririti na mwirika
na no itana orea in case abo ateta na mwekuru ka abo arega kwangiri kana mwana ote bati kuma chono ja mungawo mwiteka ikware na njira ya kuandu manto jau for example akoro iba ko eja angrekano for example ikware ya mukuru mukuru jo aratega arona mwekuru oituchie anko endo kuonia importance ya garo tuchie imwekuru itejirite mwekuru jo tuchie itana mwana ageka mwarine aitana mwana ageka mwarine mukuru aratega agwitete kura in fact yetete season ya muratho arona ngai aura naye mwana erea igatapaka kira mali na nje tuomba kwa yu ikorera ka manto jangi mukuru nuija atarwire ari no ntuba wendo bura na bo karianja etere areta mwekuru aramwira nyanya naye mwana eteka wa mwarine nimba ango endo kwa ni importance ya garu mwekuru akwirwo u mukuru ataimira tha kenda cio tuku areda araita churuare ara mwekuru ekana aranda ngucho kwanda ngucho na Kimiru igwita kioro areta kioro o are ongo mwekuru ekana mwana what happened in the morning mwekuru agokira arethira naye mwana ni mbere so from that moment mwekuru ore ateka naye mwana kairi no ntu auna amenyere ni gitate nimba na ate kwenda ija kuimba na ndi maume na motaro ja jau ijo ana baita garune na ndi ugakora we muthaka wijo ukarianja beto kana kanyona ethera we mwari are ugwitano kiurone inyakwe kiurone mbere we ta muthimberene no gwitano mantu ukija kugurwa no gwitano mantu ugeta gwaku we mwekuru unlike today thai ukuona burita bukenda na mware bukairania bwekanirite mewan thai bwagura na bukambiria gwikanira through crash mware ura nkumwene agitunge kwao eja nontu na kinyire akagaruka na ndi ukethera mware ure urathera enjeo ekuretera chai maguru matheri ekirite skati ijire mwe turi kinyuma ya thingwa nengi na ndi ukuona gwi gintu ene riu ukari mwari na gikwambiria kura definitely ukara gwito chwa bankiro ata korwa nje nunte kwira gonera etine ukuona nara mambo ya gwito jakia ngrata naira tutigwitana ana kirira ethera injuri case yeja bagamba na yota etara mbere tutakire injuri kirira kiambairia nja kiri ngina na kana kamware ithe muthaka garono mweji garone na kiorone watano uma kigandene waikawa garone nthaka ukiuma garone nthaka ugeta garone yakuru iu ne ri parliament ugeta guitaniro no ko bati kwa mukuru uyuri na muthaka uyuri kirira kiumite mwikano na ndito akiregere endelea ethera injuri tuge tukukosana na kamano akoro banjuri bagetwa bamwirega jwenu bamwirega jwatu tukambane akoro bara ibakirite rana kirumi bakirite muno burania kwaba kwenu ibo gutatero ja guchwa wakiri bagwa kwa ibo ntatera na kesi eu irenge kara ya kaya tora guteu ikawa ke injuri empere nayo yethaira injuri etari Court of Appeal kai Supreme Court na baumete from every corner na ibo bethaira bakarija ministers bamugwe au bethaira bare akuru bankanatha ko injuri mwembe injuri bachuka batigania bagembe bakeja amwe baja bagaikirwa kesi ira kaire bamithikira anko endo kwira ntata cia mora injuri empere gita ni ugo akara no ri kuruka nabu wetagwa 30 uri kuruka nabu ugetwa 30 thate 30 Kimiru 30 Kimiru indewa na nturume na gempe kana inchu iu ni etwa 30 bibio waikaya na bikarewa na ore antu bau banjuri mpere bakagita neguka na antu bara ibatheri na kira gyo toma nkwira antu bau ibatheri
tukuona recently akoroba America ndene Kenya mwanya bagita kuinga corona lakini ni iraremere nonto iba chiunganiritie utu mabuinda eneo lakini mukuru mbere bare banjurie mbere kuringe ara bagira ngai na bate ana gatungu gwete bateneo bauma no bakeja bauriri bate uma no bateneo nonto iba theri tukuona bagikira ikongoro bya kugwathania antu bande na bandera bekaira bekira amantu na kigongwana ikathithwa na Kenya ikauna cia miriga mwanya bakirawa gikongoro gikirawa ikyo gituma ona ikongoro bire bya tene uti gitiumbo gwithio gikinyite inyoko kwa karate ikyo gituma kakuna roje ikyo gituma ona kuma byekiro meake ugukura ngai cieru nino na bitita tega bitu ikirima MCA ka to ga katwingwa ari ja kaura ga kondorua mwanya imbio kigire kiathithagua gikiri kigongwana na ne antu baitheretie ethera ikongoro tugetha wikira kia nthimbiri kana gia kainginyo gake na ara gugwikirwa ntuku mugwanja utamama uteta kiurune kana butona na mwekuru na ndaka chitheretie na antu very clean 7 days bwikitha kene inya irio apo aretairwa na batibona kure ara beja bageka antu bagi baije mumero na ije kuitheria mumero na ije kuitheria na inyoka taka bibilia bwega mbere yo gutumiria Sunday kwina kuitheria kora bibilia yarairia lakini ibao bakumba thai muthikiria mbera kairi kethera mukuru jo acoke kairi mubango ni jo cietu kana urigwa atia ni onto hoi manto jajira kuri mataja na ju mubango kajo kuthira nande tukuona ate karaja itware na miturire meaga itware na njira injaga itware na mitire meaga na itomba kurera na ana bakomba gutethia mugongo na ana baena gitumi kiri ndiguru iji yetu na ana bakomba kwendereithia manto jaria jario karaja indi kurio ara tukiuga atukugea kunenkaneria kambato nikara na kimiru geta gwate karire karile kurio turarekirie na tukurekia tweta twathoma na twathoma bionde indi twatabietu na twabatere kuthoma bibieru otwikite bwetu bura bukuru nontu nobu bwatukaretie na ukathugania ati gatwenderete muno manto jaja thuka miaka 40 miaka 40 nyuma kuma na jaja ngija tukaretie miaka nkurukia 500 tema nkurukia miaka 500 kou ukenda kuthugania ati thaiji twathomanga miaka iji emekairo twamenya mantu umenye akoro betu batukaretie miaka 500 na mantu jau batukaretie najo ijo turatere 500 good years. It worked for 500 years. We lost it kabisa. Tuga atwathoma tuga ine nditwamenya murungu na no twamwije otene na ije kene mumero amwije muno ugante kwire kaimba kinigiro ute murungu maro weja utwe in fact inyari eto leo murungu rajukirwa ke mumero kajere atara muchonko ajere atara mangi jara bakinigiro bakaimba ajere atara kiru kenda twangaratanya kanata irionere rirabati utumira lakini barayethera abo twangaratani kou kainge tukauga na bantu koneji bagete ndoni tukauga kwe antu bakuyambia cia mwingi tukauga kuri antu bakuga ibeta kanisa na iba bakugita mantu ya ntabarako ari tukenda wita kate ridonere orongi itutege migogo irere methone jetu itwambire kirira kiana betu twambire kirira aunja na tutekerie discipline ye collective responsibility na garu ichoke garu ichoka manto jakagwe kimiro akuru baraba kwenda kura tubere ibachoke garune na bachokie garu michie ibwaga muno turingenda kuongera nkuruki ende nande mathate jauza kwangaratana mbiro kaire. Thank you so very much na ibwaga no ntuba kwethero we mutambone urikane like subscribe. Adios.